Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Panagaapit man gaya man iti mais. Adulakit diti agbilag iti igid ti kalsada kan ijay plaza. Saan mo't nga rod mabalin nga iparit ti agibilag iti igid ti kalsada. Ta madadaal mo ti inapit da maes no saan mabilag. Narigat mapusi. Sigurado nga adu ti agibati iti sinako ang mais iti igid ti kalsada. Una ta narigat ti agibunag no yawid da. Sa dantumanan ibunag nga ibilag iti kabigatan da. Abungan dan tulatan a iti tulda iti igid ti kalsada. Nagpapusin sabot ni Kwarog iti mais na. Ay wen, ibilag nan tumat ijay kalsada, ijay batog, ti balay na. Awan sa mo ti mais yu maray. Awan mo't ngamin makitak nga ibilagyo ang mais. Ay awan mare, simmadot mo't ngamin ni inting anagmula, idi pa nagmumula. Adda nga rod padak nga awan ibilag na apino si ang mais. Ay, uray mo't damari tuyang, kan pari badong. Awan mo't makita abilag da ijay batog da. Kasano ang makamula da? Kat adamot na pananda. Awan damot ita dita balay da. Ay, nagpakada ka di ka, no napanan na, maray. Ay, saan ang nagpakpakada, maray? Nagkapoy kakit ataon. Adu ti ibilbilag ti bumarangay a maes. Adan to ilako da. Ngam awan pa'y may lako ta tasadot kamit. Amom nga ibaga asadotak. Angam di tabagem, di mo maibaga asadot. Impaglabasit kanya ka, ta babaya. Ngam si kangay. Kasanon to, no, danton anak ta. Saan ka pa yung agsikog ka? Tapno sa anak nga agsikog. Saan ka nga rudmet a makikakaida kanya? Sa balay, ti kwartom. Ay sana. Sa anak nga agbiag mo di kakaida. Mailiwakan ka. Uray may salang arabe eh. Iti may sa kondisyon. Masapol nga damayawat mo kanyak nga igatang ko iti masapsapol ta dito'y balay. Anya nga tayo ti mabalin ko apagkwartaan. Delikado, no awan mayawat ko kan ni bakit nga igatang na iti masapsapol di balay. Uy! Adu mo tinakasako ang mais iti igit ti kalsada. Iba't bati dan samot na ito iti rabi. Abungan dalaang mat iti tulda. Amukon ti aramida. Nangina kanumat ti mais ita, maray. Naglako da dariyang kat ado ti naglakwanda. Ay, nawadwad nga rot ti kwartada no kasta. Wan, maray. Gimatang pa iti simento at tarimaadan na kano ti balayda. Ay, nasaya at mat nga rod no iti balay da ti pangaramatan da iti naglakwan da. Saan nga iti arak? Ay ka nagnakamutin Si God kat arak lang ti aday ti panunot na no kasjay nga aglako iti apit na. Win nga rod ide kanayon nga agbartag. Inikan met ni Daria iti ultimatum nila kay na. Kat no awan ti maited na akwarta kun kwa na, outside da kulambo ka daw. Ay ka mayat mo't na panunot na tapno agnakam di asawa na. Win nga rod ay ka naumamot siguro na iti kababartak ti asawa na. Apay day takariton nga inruar mo. Di mo ko na nga daing kabunagan. Adda bagay. Pakairanudan ti inakbunagan. Ay, nagsaya atan nga no nagnahakam ka. Saan la jay agpampanunot no niya ti pagkwartahan ngam di ka maaggunay. Addan na panunot ko. Uray kita addan tu kwartata. Nasayat mo, tapno di ka paturugan ija bangir ak kwarto kunak manan. Ay kwa. Ngam saan pa'y nga itati ipapan ko. Inton rabi tapno may mayat. Anya? Rabi kunam? Apay ano rabi pa'y laengay? Ita kuman Pang rabi nga rod ti trabaho. Apay, anya ka? Kurarap net. Wano saksakulap nga iti rabi nga gunay.
Apay ngay, sa nga pulo asakaw, ti maiskaw, ita, pitulang matan tinabatay. Nangikab-kabilam ngay. Yung kabil ko itigit ti kalsada ang kail, inabungak iti tulda, tay bilag ko man iti kabigatan na. Awan ata pa manangala. Amangan mat no inyawid mo gayam. Kasano ko maayawid ka, kat kurang pa iti bilag na. Sino nga tinangala? Nagdamag ka di pa, ino amok no asino tinangala. Ay, sayang ti talos ako maiskaw. Ay, madiday to yun ah. Adamatin agtaktakaw iti mais. Masapul arugyan nyo manen ti agronda. No kasta nga adamanen agraraira nga agtatakaw. Salbagkit di dagita agtatakaw. Perwisyo da iti panagbiag. Ay, day talaang ti amok a solusyon ti parikot. Agronda kayo. Ag-meeting tayo nga rod. Ibagam kadagiti kakaduam at hanod ko araw tao may kay amay. Ag-meeting tayo, maipanggap iti panagronda. Makita ka lang no asino ti agtatakaw, gaburak iti mais. Ibagam kadagiti kakaduam tao may daamen, numalam. Unang kail, masapul na maduktalak no asino ti nagtakaw, pabayadak iti nangina ti maiskaw. Anya jay damag kaw. Natakawan ni Kwarog iti mais, maray. Wen ka no, maray. Talo sakaw. Ay sos, nagluokon ngay ngagtatakaw ta ginolpi na ti talo asakaw. Wen nga rod Iso ang masursuron ni Kwarog. Iso nga agron dada ka no inton rabi Imbis natal nanto'y barangay tayo. Ita, adan agtatakaw. Imbagak kadakwada asaan da nga agpadlaw nga agronda. No ammo ti agtatakaw nga adda agronda, sigurado asaan amapan agtakaw, tama amak. Ayun Mayat nga agpayso, no saan nga ammo ti agtatakaw nga agronda dagiti tanod. Bakit? Umay ka dito'y kwarto. Tadaytad ko ka. Anya man ang tiyay, ayab mo dita kwarto aya. Adar aramida. Adda nga rod itad ko ka kwarta. Ingka gumatang iti masapsapol iti kusina inton bigat. Anya, kwarta ko nam samad lakay. Un nga rod. Atoy, kwarta. Talagang agpaiso gayam ti bagbagam. Kwarta! Katwan, di mo makita to igam ko. Kwarta ko naktumad. Ay, kwarta nga agpaiso lakay. Ay, nangalaam ka day. Ne, ay katbukod ko mat adiskarte Ngala, alamon da ito. Nagwaras tayong agrunda. Tapos sana naman ti agtatakaw nga agronronda tayaw. Dagiti dadumak iti masungad iti daya ti kabildatan ti pagyananda. Uy, hindi kami lang. Iti mat bedeng iti laod ti daduma. Hindi kami mag. Matong palangkail, talo kami di daya, talo mat iti laod. Ti daduma, kat dito'y asidag ti barangay haul. Mala, sige ta inton bigat kat agsisinokat kayo. Makita ko mati agtatakaw, tagaburak kunak iti mais. Ikalik asibibiyag iti mais. Asos, tila ibagbagang ba't kwarog. Tiliwon tayo at multaan tayo. Inteng, awan samat tinagreklamo anatakawan idirabi Urayan tayo aging gatmalan no awan tayo magreklamaw. No natakawan day tatao, saan nan nga ipamalim ti umay mangibaga dito barangay hall? No ada nakataktakan na no ada na panan na. Kadi na pa inadlaw ti natakaw. Sa bagay, wen matkit di Agam sapay lakuma, taawanan tinatakawan. Masayang anak, ta saan ta ngamin ang nagmula iti mais. Ada ko mailako tamit. Ibagbagak ngamin idikan ka. Kat imbagamit, adi mo masango. Ita, masayangan ka matlaang. Nakitak ngamin ti naglakwan ni pare Bantaur. Ay sus, nagwadwad ti naglakwan na. Uray maisla ti inlako na. Ikargak manan iti karitong ti mais amakit-kitak. Di taigit ti kalsada. Ada na abungan iti tolda.
Ikatag ti abong na. Kat mang bagkatak iti ikargak dito'y kariton ko. Angkal, makita yung timakit-kitak. Wen, nawaya makitak dito. Inton ba ikarga na iti kariton ti maes. Rumkwas tayo dito nagdamangan tayo. Katiliwon tayo. Tapno kut indaak. Talwasa ko ting karga na, Angkal. Aw, iduron nanti karitaon. Sige. Rumkwas tayo dito naglamangan tayo. Natiliw na kamot lang, Angkal. Ha? Nagkapon niyo. Apay akalata nagbarang kayo. Kaya't mau, tapang uran kay ti batuta. Si kagayam ti agtatakaw iti maisa. Saan ko pa imat nga inalat ni Mayes? Isubli ko, kat pagawi dendak. Intayo di barangay haul, tagbayad ka, kan nagmulta ka. Anya nga iti bayada, kat awan mati inalak, chipwarog. Si kalakit di tinangalay ti mais ka, iti mais sangal daw. Awan tinalalak amay mo, chip. Mas dawat, tadatugot ti pilit ti bisikleta, iti asidag ti pagibilbilagak iti mais. Tagayam, ti kariton mau. Ha! Luko ka, ha? Apay pinaya bandak dito'y barangay hall, Kapitan. Ada nga min damagan mikan ka. Anya ka diti damagan niyo. Apay nga dati asawak dito'y barangay hall, Kapitan. Dahi ti pagsaritaan ta ita. Apay nagtulagan nyo iti asawa, mamapan agtakaw iti sinako amaes. Agtakaw? Ada ka di tinakaw na, Kapitan? Di mo ka din nakita ti kariton dita ruar. Ada dita di kariton niya. Ada karga na atalo asako amaes. Mais ni Simuda jay. Ay, awan ti amok dita, Kapitan. Damdamagak itay malam no papanan na. Di namot ibaga, Kapitan. Ay, amangan ko na kano si kati para ilako iti takawon na. Ay, saan, Kapitan? Awan pa iti inlakok, amae. Ita, tasikan tinaduktalan ngagtatakaw. Ipabalod da ka kanay. Wano bayadam ti tinaktakaw mau. Diyak kaya ti mabalaw. Ang mawan mat pagbayad ko, chip. Nawan ti pagbayad mo ako nam. Di pordiaan ka. Kuhintain ta no mano ti gatad ti tinakaw mau. Kat ikaraw baban iti panagaradom iti pagmulaak iti mais. Agarado ka nagmulak iti mais, chip. Una, tapno amom ti rigat ti agarado ka nagmula. Kakasya ka nagarado ka nagmula. Tinakaw mo kitdain. Sinalbag ka. Day takat agmulan iti saan ko ako kwa. Nawatak ti tanta na butob mau. Kayat mo nga rin ti mabala. Udkasta ka day. Anya kami tinaknakan mo tayong ka nagtakaw iti mais. Kababain. No, sikat tumat nga min. Imbagam asabali ti pagturugak. No saan ka nga ikan iti kwarta? Ngam saan ko nga imbaga nga inkagtakaw. Napilitan aklang mo. Ay, saan nga umno day tarason mo? Iso nga imbagak matikas jay, tadi kamat ngamin aggunay nga agbirok iti trabahom. Ala, Stone. Agbabawi ako niti inaramid ko. Agbabawi ko nam, ngam saan kan samat a seryoso iti ibagbagam. Ita, masapol nga agridam kayo. Bantayan nyo, dagiti apit nyo, tapno saan na matakaw. Kapitan. May tiapit, may tapno, sige dalay. Ay, nagluko mo tanday jay akulas. Awan nga min trabaho na, iso makalagip ngagtakaw. Ay talaga kasta no mabisinan. Ken awan ka ng titaaw, kapilitan nga agtakaw. Ay, day tangarod ka at kapitan. Nya nga tayo iti day atao at trabaho na aya. Tapno, di na aramiden day ta agtaktakaw. Mayat ka kadi nga inton malpas nga ikarong titinakaw mo ko ni Kwaraw. Ket si katiagpay a janitor dito'y barangay haul. Janitor, kunayo, Kapitan. Adda ka diswil daw. Una, nga masapol nga agkari ka, adikan agtaktakaw, ta ikanda ka mo't itiswil daw. Ikarik, Kapitan. Nulakat ta adda trabaho ko, kan agswildo ak. Ay, ikarik asana kung nga agala itisan ko ako kwa. Nasayat, ngam sakbay amang rugi ka. Ilepas mo pa iti rebrebengem ka ni Kwaraw ka. Ay, uwan, Kapitan. Ibagak ka ni Chip Kwaraw. Ta kontrata ti ipaparamid na. Tapno daras malpas.
ay mayat ti inaramid mo, Inteng. Inikam Nicolas iti trabaho na, tapno saanan nga agtakaw iti mais. No makumikom tong agtrabaho, di nan tumapanunod ti agtakaw, ta bisin ton kun adasweldo na. Ay, mayat talaga. Imbes nga uyawan kan pabainan ti nakabasol, irimedyo kit day tapno agbalew kan makaamires. Iti kasjay nga inaramid kaw. Nagkare, di nan ulitin ti agala iti di nakukwa. Saanan nga agtakaw. Good job, Kapitan! May samanan aparikot tinasolvar mo. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nakaro titiikag na. Ay adulakit diti saan na makamula, gapo iti kaawan ti tudo na. Daytang agpayso tinarigat a solusyonan, Kapitana. Ay, imbag dagiti adda talon na iti asidag tiwaig tamabalin dalatangag second crop. Da kami kat adayo ti talon may tatangkig. Saan kami ang maka-second crop, Kapitana? So anagasat dagiti adda talon na iti asidag tiwaig. Dandan ni aggapas nga agpayso dagiti nag-second crop iti waig, Kapitana. Wen nga raw kagawad. Ay, mabalin kayon samet nga agusar iti water pump. Ta saan kayo unay nga adayo iti waig? Nasapamot ita ni akting kapitan di ta barangay Holmaray. Binagbagaan ngamin ni Maribanang. Ide, kat kanayon ngamin amala daw. Rumbang laang abagbagaan na. Tinalok ni kapitan akas akting kapitan sa itagladaw-ladaw. Na, pudnot ako nam. No siguro saan na nakabailan ni kapitan ti agkapitan, mamati akabailan ni Maribanang. Siyak ngay, saan ko nga tama takabailan? Sino nga tati mangabak no agkalaban kayaw babaen iti butaws? Ay, kon laklaang matkit di Nawan plano akalabanan ni kapitan. No ngay saan nan akabailan ko na. Mabayag pa'y mo't siguro day tamaray. Napigsapay mo't ni kapitan. Adda ka di planom amang kalaban kin ni kapitan, badang? Apay kumakalaban nagti kumpare. May sakpay lang aluyalista na. Ti kinakapitan na ti kayat ko asawan. Mabalin ayamot asukatak ni kapitan. Iso tinabutusan na kapitan. Nagkapoy katipan na kaawat mo. Nudinan ka bailan ti agkapitan. Di mo kayat apadasan. Babaan iti itatapog mo iti politika. Agtagtagainap kay titinga ti aldaw tuyan. No saan to nakabalan ni Parenteng? Lakayak tumutayin. Kasano kumamot akabalak ngay? Ayun gaya man niya. Agkataob kayo gayam kin ni kapitan. No lakayon, lakay kan tumutang. Isubay, naragsaka ka mang tulong kingkwa na tuyang. No kasapulan na titulong kaw. Tultulungan nakmait no kasapulak titulong na. Bilibak mo't iti kinapudnom akas kumpare ni kapitan. Iti sumay, napudno mo't akas kumpare. Ay,
ginapas da idirabi iti basit apagay mi ijay asidag tiwaay, kapitana. Ay, pati garami inalada. Ha? Asino tinanggapas na kunam? Imbaklay da, pati garami na? San mi nga mo akting kapitana? Gapasan mi kumaitay, ngam adnamit na kauna naggapas. Sawaron tayo dagiti kaarubayo. Di damot siguro mailumang ti garami no natilyardaman. Itangarudan tapno di da pa'y mailamang ako na yung akting kapitan. Sapay awan ni ko arog. Inakman ibagakan ni pare Badong, takadwaan na kami nga agsawar. Agyaman na akting kapitan, sapay ko matamasarakan nyo no asino tagtatakaw. Itaman pa'y nga daagapas iti di na pagay. Nakaumay ka, may dito'y balay, akting kapitan. Awan ngamin ni Kwarog akadwami ang mapanagsawar. Mabalin ka di akadwada ka nga agsawar, pare Badong. Apay nga agsawar tayo, akting kapitan. Aday may nagpatulong iti barangay hall. Ginapas da ka no ti pagay na idirabi Impanaw da pati garami. Anya, ay nagturo din na ng gapas iti di na pagay. Wan nga rod. Kas akting kapitan, Jack ipalubos ti kasta. Madi ti agapit iti di na mula. No da makita tayo akagapgapas sa pagay. Damagin tayo no naggapasan da. Masapol nga isuro na tinaggapasan na. No talon na mutlaang tinaggapasan na, wano saan. Korek ka dyan, pare Badong. Iso nga umay kamot nga rod. Ay aguray nga rod, akting kapitana. Agkuyog tayo manay, ngagbiraw, iti managdakdakay. Maray, lakwan nakman iti karne. Sige, mabit lang tayo nakalaan. Hello, kukumaray! Panagkunayaw. Masarakan da nga ta, tinang takaw iti pagay di nagpatulong kini akting kapitan. Ay, sapay la kumaa, tamasarakan da no asino ti agtatakaw. Italaan nga damadamag ang naggapas iti pagay ti akin pagay. Basta kimuyog ni Badungkaw, masiguradok ngagbaligida. Sapay kumata kasta. Mayat ti tandem da akting kapitan kan kabadong. Mayat akitaan, maray. Bagay na adinutukan ni Inteng, tanaalibtak. Wan. Siya kumahngam jak tumot masangaw. Adi na, babalay tinapanan tayo. Ang umawan mo nakita tayo, ang kagapgapas sa garamay. Wan nga rod, pare. Nangilang mga dangatan iti ginapas da pagay. Hintayo man ay dyan naggapasan da iti pagay. Ay, wan man nga rod. Kitaan tayo no adda mabalin tayo apakatuntunan iti nagtakaw. Tapan tayo mo't adagos iti kabalbalayan nakarubat iti taltalon na natakawan. Wan nga rod mapantayo nga rodon iti kataltalunan. Adamat des-des asumangat iti bantay. Uwin nga agpaiso Ay, surutin tayo man ti des-des. Adamo dagiti tanod akadwa tayo. Sige pare, surutan tayo ti des-des nga agpangato. Uray, tasaan mo't unay asangat. Ne, makita yu ka diti makita. Ungkay ti pagay daytoy. Uwin nga agpaiso Ay sigurado nga insang dati pagay aginapas da. Kaawatan nga rod asaan at agakabildatan tinagtakaw. Tagadita abantay. Ay surutin tayo lahat ti des-des. Badlaw ang nagnaan ti pasagad. Ang mga noilamang dalang ti garami di tabantay. Ay, sapay makain-inuma ko. Sinalbag dumot na kitang agtatakaw. Nung makatapaw tayo di tangataw, saan nakabildatan dita? Awan pare, sa balin a barangay. Kasano nga rudin nga Mapantayo ka di pa dita sa bali a barangay. Wan, iyuman tayo iti kapitan dati napasamak. Ibaga tayo nga datuntuntunan tayo. Kat tuntunan tayo babaan iti des-des kanday tinaragrag nga ukay ti pagay. Agturong ka ti jay lugar da. Why, kin kawatan ngay may da impasagad ti kinapas da pagay. Hala, nakatapaw tayo. Yung danda ni awan makita kamulmula dito Awan sa mo't pagtaudan ti danumda. Wan nga rod. Isu siguro adida makamula ditoy. Tawan pagsibog da iti mula da. Nay. Makitam ka diti makitkitak iti sirok ti kayaw. Na.
Adda simpen ti garami. Kitaan tayo man. No kapada dagiti napidot tayo iti dalan nga ungkay ti pagay. Na, agpada. Dahito'y laki di ti ginapas da di kabildatan. Ala, tayo iti barangay holda. Iyuman tayo daytoy. Kitaan da no asino tinagtakaw ken nang isang at dito'y lugar da iti sigagarami apagay. Ay, agbisin da siguro dito'y. Iso ang mapandag taktakaw. Kasano? Awan pa'y ngamin makita na lang to aruot dito'y. Ipakanda siguro itinwang wenno baka dagiti tinakaw da ta sigagarami nga insangpet da dito'y. Itatanamuan tayo no asino tinang takaw iti pagay. Anya ti impaay mo adusa nga ikadakwada akting kapitana. Magsipod ta nagpakawan ken binayadan na ti tinakaw na. Masapul asulbaron tayo ti parikot na dito'y alugar, pare. Anya ti kayat mo asaway? San mo mo't alugar dito'y? Ngam no agrigat da dito'y, kapilitan adita baba ti bantay ti pagtakawan da iti pagbiagda. Ay, delikado nga ron no kasta. Datayo ti matakawan. Idinto ta isuda mo tagtakaw. Panagkunak, saan a solusyon ti panangdusa kadakwada? No di kat makisao tayo kadakwada. Anya ti kayat mo asaway? Tapno sumardeng dangagtakaw. Makigayam kan makitulag tayo kadakwada. Ay, diyan laki di kayat makigayam kadagiti agtatakaw. Apay, di ka dinasaya at agayam kat takawan na ka, pare ba do? Ha? Anyat ko nam. Nasarakan yung ti agtatakaw. Wen kapitana, ngam makitulag ak iti kapitanda. Solbaran mi ti parikot. Anya ti kayat mo asawan. Tapno maliklikan ti panagtakaw. Umay dalaangan makitangdan dito nga aggapas. Kanda dumapay ang mabalinda apakitangdanan. Ngam, di umay dakit din agtaktakaw ditoy. Mayat dayta ana panunot mo, kagawad. Ikam ida iti trabaho, tapno saan da nga agtakaw dito barangay tayo. Hustuak, saan ka di kapitana? Makigayam tayo kadakwada, tapno di da tayo takawan. Ay, anggam nagtulag kayo ka din, iti kapitanda ako nam. Agsubli kami ijay, kapitana. Tapno formal ang maaramid titulagan, ken kasaumi dagiti tattao, maipapan iti plan. Pare Badong, kayat mo kadipay ti kumuyong kanyak. Agsubli tay ti tapaw ti bantay. Maipapan ka di da ito iti planom, akting kapitana. Hawan, inta makisarita iti kapitanda ijay. Ibaganan tumot kadagiti tao amayat nga umay makigapas ken makitangdan ditoy kadagiti mayat nga agpatangdan. Ket imbag ano kaya dati umay makitangdan? Kay kayat da nga tati umay agtakaw. Ngam ti makitangdan no agrigat da. Nasayat, mate, no da umay makitangdan, no kasapulan tayo ti trabahador, iti talon ken bangkad. Isumat. No adda ipagaik mo ken iparaep mo, di isudan ti tangdanam. Hawan nga agpay sumatangdanan dito kabildatan. Tadama nga min trabaho ti dadduma. Ti mo dadduma masadudan nga makitangdan. Mayat mo tinapanunot ni akting kapitan. Bareng awanen ti umay agtakaw ditaw, maray. Ay, italaang nga adda umay agtakaw iti pagay dito barangay tayo. Ay, gapasen damutan iti rabi iti pagay. Un nga raw, mabisinda siguraw, iso nga umay dan agtakaw. Agam no mapalubusan da nga umay makitangdan. Saan da siguron nga agtakaw? Adda matangdanan nga aggaay, tapno lumawa ti mulaan. Pagaikak man mat nga ron ti bakan ti alutek tapambulaak, no adda mayat nga umay matangdanan. Ay katwen marikwanang, tasaan mo mat amasango ti aggaik ken agmula. Wen taawan mat nga ron pagbantayag dito tersinak, jakon makalakaw no inak aggaik ken agmula. Ay na, maragsakan dagiti mayat nga umay makitangdan nga gapas, mare. Babaan iti dayjay apamuspusan. Awan mat siguron ti makalagip nga agtakaw. Saan dan amarigatan no addan pakitangdanan da.
Na ipamuspusan di may sa parikot tayo kuma. No agtultuloy nga umay da tayo takawan. Ay, kat, mamati ka din asaan apan no sa ti solusyon. No di kat, tulungan ida ang maadaan iti pagsapulan tapno saan da nga agtakaw. Ay, wen maray. Kaya nalawan to ti pagkaikak iti bangkagkaw. Mangtangdanak may iti kadwak agmula. Mabalin mo pa ida kasarita, taagsugpon kayo laangan. Tulungan da ka nga agay kan agmula. Kalpasan na, paggudwaan nyo ti apit. Ilasin nyo dagiti gastom iti binay, abono kan pestisidyo, saka ito agbingay. Oh, kagawad, katangak amin dagita nakalista. Ado mo tinakalista. Ado sa katinaglakwam. Limawa nga min timinulaan mi kadagiti kadwami ang nagmula kagawad. Naggapo ka di dita bantay, ti kadwayo ang nagmula. Uwing kagawad, jay may sa kadakwada, jay nagtakaw iti pagay kaw. Nagpakawan, iso pinakawan kaw. Nagagdamit ngagtrabaho. Pagmayatan na mo ti mamakawan. Saan nga amin na nakabasol kat agnanayon adakas. Uwing kagawad, no ikam iti gundaway na ngagbalbalew, kan pakitaam iti nasayaat, so papakan damot iti nasayaat. Iso amaya ti inaramid ni Kapitan. Saan ka de? Ammom kaday nga ado ti mangraem iti inaramid mo? Ay, datayo kanu tinang tulong kadagiti taga ditatapaw. Taadda kanun pakitang danan da diti kabildatan. Inaramid tayo laang dayjay, tapno makatulong tayo itipada tayo a tao, Kapitana. Ken awanan ti umay agtakaw, tamabaindan. Tano agtakaw da, no matiliwan da, saan dan amabalin pa iti umadak dito'y kabildatan? Ay, mayaten ti pannakilangan da kada tayo. Ay, nagbalin kayo pa'y nga gayam iti kapitan da. May mayat matlaang ti agsisin na ranay nga agkakaaruba a barangay, ngam ti addabangan iti nagbaetan tayo. Kasta tinasaya at abu marangay, Kapitana. Ay, katuwan kagawad. Ay na, naragsak da nga umay makitang tangdan kada tayo. Kasta nga minti imbaga ni Kapitan nga aramiden tayo, idi inyawag ko kenkwana. No anya ti pamuspusan tayo, Kapitana. Good job! Saludo kami iti naramid yung opisyales. Agraman ni Tata Badong. Ala sige! Ditang tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Patpatgak akabaranggayak ida. Agyamanak. Agyamanak unay kada kayo. Gapaw, tanuawan kayaw. Saan ko akabailan ti mangipatungpal kadagiti alagadan di ti lugar tayo? Very much thank you. Agyamanak. Ket ita. Irugi tayo ti meeting tayo. Ay, una yan tinagtakalan, tinagpaliwan ito ni Pare Inteng. Apay aya. Apay, di mo makita. Ang naglukmag itan ni Pare Inteng. Na, tiladil-dilawam. As laki din baboy, ti panagkita kiti rupa na. Ay, agulimag ka man si Kabadaw. Kit podno, Mike. Kasano ngay, adi lumok, Mike. Anya? Kitwan, Mike. Pasig nga kakaimas, di kang kaninda. Kumplito. Amin, kaninda.
Naimbag pa ni parenting ah. Tadaw, tikang kanin na. At daka akig. Litson. Important nga arak. Chocolate. Kin namin na yun. At dapat sigurong chicks na ati lukaw. Anya! Ay, banat. Kadadarayan may anapatag amiting. Kadwa may dagiti tropa niya pumayor. Anya? Ijay kami namangan para iti pangal daw. Mabalin nga ijay kami meten amang rabi. Ay, kasta ka de, enteng. Oo. Ibagang tuman ka ni sekretary. Isupay lang ti makaamu iti amin. Ya. When anya ngay nga road. Agbiyahe akon. Usarag man ti kotsik. Aganad ka iti panagmanehom, Wee! Awag magayam na uncle mo dito barangay hall ko arag. At na pa na naamiting tatabadaw. Iso malagaya malumulumag ken bumutbutsaw ni parenteng. Taka na ayon ti meeting da. Kana ayon mo't amangan iti naimas. Ha? Idi saan pa yung amin na kapitan ng kalmaw kit nakutong. Kasta ka day. Wain, ngamitan tamay sa amin na kapitan. Kit nagbalinan na kasla grup-grupa baboy. Uy, ala kayaw. Grabe kayo mo't nagsasayaw tatabadaw. Pudnumay. Siguro, napabayaan sa kusina. Ako na titagalam. Lamat madlaw yumay tatabadaw. Anya ngay kwaro ka anakan. Adamat lang ng sapul kanya. Adda, ni tatabadaw. Ha? Masuro na kitimbaga na. Kasla kayo ka na grup-grupa baboy itan. Ha! Nagpapanataba kayaw. Saan kumamot a baboy at ipangikumparahan na kada kayaw? Amok. Umapaladay jay. Anya? Iwin! Iso akas tati bagbaga na kanya. Bye-bye am lang kwaro ka anakan. Nasaktanak nga minitimbaga na kada kayaw ang kain. Bay amon. Di mon tutupan day jay paribadong. Wanang kail. Ngam naglablabais, ay makaraman kanya. Iso akanayon adilawan na ka ni pari badong talimok magkangamen. Anya? Ay, kasanumot ngamen. Amin nga ipasangod akan kay ti sadino man napapanan nyo. Awan ti pakawanam. Kanam amin. Ay na. Tamuyo matamay sa kapitan. Na Madimat no jakit din ibusin amin nga ipasangod Anya? Kakaiso na nga ito da libre. Anya nga ta. No agpakutong kabasit, enteng. Agpakutong dyan. Gapulang itikasta nga imbaga ni pare badong. Patpatsim na dyan taaw. Amok. Humapala na dyan kanyak. Saan ngamin nga iso ti kapitan? Hey, bak! May samang pa nga arak mo dito. Ba akon ko namutin kanyakon, kabadaw. Di ka kadyagong ungay. Di ka kit kumaro, pumakay. Anya? Pudno man kami na may saka bak, maray. Gapo ta nakainom kan, nagturad ka mutin ngagsao iti kasta kanyak. Mayat, no birngasan ka mo titibak. May sakan abakitan, abalasan, marikwanang. Ay sumardeng ka man dita, kabadaw. Nimot ko araw, birngasan mo titi burangay. Kas lang amin nagrup-rupa mo burangin kay. Nakita ko may nagkuyog da baboy, kan ni burangay, tuyang. Anya baboy kan burangan mag... Da parenting akin ni Kwaraw. Anya? Anya nga ta matibir nga skap ni Maribanang. Anya nga taya. Mukhon. Gaputa under na ni parenting. Birngasak iti tigray. Ay, sumarding ka man si kabadaw. Mapan mo ka birbirngasan ng tipadam ataw. Ay, si Katyag Sardeng. Kanayong ka nga sa uwasaw kanya. Kasla manok aputak-aputak. Kaya't mau, tawagan kami titinagan naman aw. Pakawan, may sakataw. Awagan na kiden iti manaw. Anya nga ron ti kayat mo ngay. Asaw, Wayne, aso ka tuyang.
takas kalaasaw at taul-taul kanya. Anya? Maray, warang. Yak mata nakadagdar. Gapwede berta ka. Nagkunangamin kan ka nga ibusam ti may sabuti nga arak, Maray. Maray, mabalin ka na nga. Ito mo ka pwede tayo. Ito rin ka pa yan. Katwa na. Nay! Si kamot gayam na tayo marito yan. Nay, bakit nabartak ka? Ay, Kapitan, namamala ko masakal. Parikot ka. Dakil ti parikot mo kunam. Iso ang nagbartak ka? Gusto ka rin, Kapitan. Mabalin ka day. Maamuan day ta. Noan niya ti parikot mo, mare. Ay, di na ko naiayatan ni Badang. Kapitan. Ay, pag kunaamay, di na kan ay ayatan man. Narod Ibaga na naman. Mano ka ka na. Kaslak payasaw. Ay, nagsakit ni nakam ka, Kapitan. Nagsakit ni nakam ka. Ay, dayjay pa'y abadong ti kunam. Tapno amom, nagwarasan dito lugar tayo ti Birngas naken ka. Ababoy. Anya? Baboy ti imbirngas kanyak ni pare badong? Ketwen, gapo takas kalakano agrop-ropa ababoy. Ay nagkarumot day ta pare badungan? Payman. Anya ti aramidam? Anya ti mapan mo iwarwaras kadagiti kakalugaran tayang. Binirngasan na kano. Ay, paray. Iwarwaras mo kit din ti birngas mo kanyak ababoy. Bay, anyat pagkit kita ang bitabagem, Ay, kuha, paray. Naglang kang agbirngas iti padam atao. Nauyaw ka. Dinto tasi ka. Ket kaslamat tumay tayab day tamatam. Kasla kaaon. Adya. Agdamagakman, Maribanang. Anya, Maray. Nakitam ka din ni Burangan na nagpasada iti tricycle na, Maray. Na, asino aburangan nga ibagbagam, Maray? Ni ka di kwarog? Uwan, Maray. Ay, sorry. Naigalis mo ti dilak. Nagalas mo tunday ta nga ibirbir nga siyo kanya, kagawat ko anang. Ay, pasensya ka lako man kwarog. Naisuro takmatan iti birngas daken kaaburangan. Anya? Ay, mas popular nga min itan ti birngas ken ka ni kabadong aburangan nga may tinagan mo. Ni tatabadong ti mga ibirbir nga kanya iti kasta? Wan. Iso nga ita, kastamot ti awag daken ka ta na irwamdan. Ay, sana mabalin ti kasta. Sukatan dakit din iti buranga, inti gwapo anagan ka. Ay, buro-buro. Talaga ti darak iti tayo di at tatabadang. Kaya't ko nga ibartagan ti naramid na kanya. Agpada kayo nga roden aken ni Marituyang. Pagkunan nyo mat kagawat nga agpada kamay kininana tuyang. Ngamen, imay mo nagbartak ditoy. Gaputa na sakit tinakam na iti birngas kankwana ni kabadong. Anyamot nga itimbir nga skankwana ni tata ba daw? Manok ka na o kas kadaasaw. Bisa na bali ha. Tasawa na mo't ni nana tuyang. Masya ngay. Isuan na sakit tinagam ko ita, kagaway. Day takit din ti pagsaksakitan tinakam yaw. Nagbasit aba, nagibartakan yaw. Ay nainteng, uray si kang arod kat baboy ti awag dagiti dadumaken ka iti maliklikodam. Ay, makapaasar nga ron, di aramid na di aparibadong. Di nalakit kitain dagiti mata na.
Akas la matati aul. Oh, Kasano ngay maikat ti kasta abirngas daken ka. No di mo matpadasan ti agpakutong. nagawan lakit ang babayid na kanya kung day tatao. May saak pa'y mat akapitan. Idinto ta isukit, badong itlang. Na, At danto aldaw na hindi nag-iisa ang araw. Murek bertehak, tab numayawawan ko ti sakit tinakam kao. Ngam numausawan ak, ag sublimat lata ti sakit tinakam kawang kail. Na, anyat kahit mo asawahin. Lawagan man ti panagsaw. Umay ko'y darom ni tata batang ang kail. Ha! Makunamit a bullying ti panang birngas na kanyak iti burangay. Ado ti mangkang kansyaw kanyak itagagayem kao. Ay, Kat katawan dak no makikita lak. ay, sige. Idaro mo ni Paribadong ta, tulungan ka. Nagyaman na kang kail. Nasakit na talaga tinagam kao. Idaro mo. Tapno ag nakam dayjay ataw. Para day talayang abanag, idarom na kiday ni Kuarab. Kat mabalin na kalatamot nga idarom no kayat na. Kanya, Tapno mo. Anda itan, tinay paulaw ka pagalagadan, wanulintag. Mabalin na maidarom te si asino man. No agsao ka itidakas kontra iti padam atao. wala, ngam saan mo tadakas tinaramid ka? Na. Birngas lang, mate. Agpapanpay no kasta. No nakarik na mo't iti sakit tinakam ni Kwarog. Apaykit din, adi nakaidarom ngay. Anya, Indaro mo matgayam ni Kaabadong ken ni Kapitan. Kasanaw, masuro na kitim birngas na kanyak. Ay, husto, marwam ni Kaabadong. Masurunak mo't iti ibiribirngas na kanyak abaak. Win kagawad. Tapno sumardengan namang ibirbirngas kanyak iti burangain. Bullying tikas jay. Ay, sorry ako arog. Tauray siya kat na isurot anang ibalikas iti birngas daken ka. pangasima paray. Ibagam ka ni Kuarog tayo babawi na tidarom na kanya. Diyak kaya ti may barangay paray. Salbag. Kalpasan a binirngasan nak iti baboy. Agpakaasi ka kanyak. Tapno amam. Nasakit tinakam ko. Kapo iti panang birngas mo kanyak iti baboy. Parinteng. Sikat mapan ka ni Kwarog. Mga no kayat na nga ibabawi iti darom na. No kasaritam. Diyak ibabawi ti darom ko kontraken ka, tataba daw. Ngam Kuarog kasya nakadiya barog. Uyawan dak. Napay. Burangan ti panagkit-kitam kanyak, Idarom ka talaga. Saan mo ta Kuarog? Ang ko lang dayjay. Idayton barangay hol ti pagsaritaan ta. Ay natulungan na kumato yan. Indarom na kun ni Kuarog. Kalpasan, abirbirngasan nak iti manok ken asaw. Ay pakawanin na kun ato yang may lap. Aha, awan ti amok ang maitulong ken ka ti manok ken asaw. Ayun na yan. Diyak laim pagaraw pa may darumak para lang iti day tabanag. Ay na. Pumutin na ya. Masapul nga adalem itan, asaan nga ang angaw, wano pagkakatawaan lang ti kastang aramid mau si kabadaw. Aminag abasol ko Kuarog. Anya nga iti makunam Kwarog. Pagmultag iti 5,000 ang pisaos. May kadwa. Bayadan na ti aldaw ko ita, nagpasada ko maiti tricycle. Anya nga iti makunam at Paribadong. Ay katuwanin na paray. Surutag aming imbaga ni Kuarog. Tapno malpasan ti aming. Nasayat. Inton maminsan. Liklikam ti agsaaw iti may sa abanag ang makapasakit tinakam ti padam at tao Paribadong wit. Wan paray. Tauray pa man kunam nga ang angaw mo lang ti isa usawang mo. Wano ti ibirbirngas mo iti padam at tao. No nasaktan. Idarom na ka. Ken 100%. Talaga nga ireklamo na ka pare. Aya. Tapno ibagakan ka. Nasakit mo tinakam ka iti panang birngas mo kanyak iti baboy.
Ang gaputa mo asaan la sakti binir nga sam. Ingkar kararagaw. Makasarak ka. Iti mangitad, iti leksyon kan ka paray. Itangay. Anyang iti maalam. Paray, pakawanan na kuma. Ikaray, jak tunululitin tinaramid ka. Namiris ko itan tibidot ko, paray. Nasayat mo't. Ay napakawan kan paray. Ay, Isuan ni Kwarog ti Rumbang at dumawatam iti pamakawan. Kwarog, pakawanan na kumamit din, barog. Sige, pakawanan kayo tataba daw. Kat punasan yun tiburangan nga imbirngasyo kanyak. Ay, huwag kwarog, kitagyaman na ka. Ay natatabadong! Saan atila ibirbir nga suwan no sasawam iti padam a tao? Tamabalin amay darong ka iti kastang nga aramid mo. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlik ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kami, iting ko'y panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ba daw? Asino di kong kunada aganggan na at nga agkalkali iti masakupan ni Dalmasya? Diyay ka di kunada alalaki nga agkalkalay. Ay, nutaltalon. Simpaan da ko ma. Saan mat tapati bakrang titurod kat kalyenda iti paunag sada umakar. Kung nukukuha mo ni Dalmasya da jay maray. Noon niya ti kaya nangaramidan iti kukuha na. Awan bibiyang tayon. Ang masakupan ti barangay tayo dayjay, paray. Amangan mo't noon niya ti aramidan dayjay. Hanya kumangay taramidan da maray. Ay, nubaybay anda ti kinalida. Ay, adda itid na aperhuisyo, paray. Ay, sapay awan inteng. Apay mabayag ka da iti seminar ni pare inting maray. Ay, medyo kanungarod, pari ba daw? Marikwanang, nadamagyo ka din no apay nga adda agkalkali iti masakupan ni Dalmasya. Naglawa ka no ti kinalyanda kay. Agbirbirok da kanumat iti kinabaknang. Anya, kinabaknang. Adda ka di kinabaknang ijay. Saan tayo nga amo no agpaiso nga adda kinabaknang ijay. Ang no kalyanda amin ti aglawlaw ti turod. Ay, delikado no agtudo. Kasano nga amuda nga da kinabak ng ijay? Kunada man nga adda kan no detektor da. Kasta ka day. Ay na, nagswertidan ngay no adda makalida kinabak ng. Kasadon nga no awan, sayang ti bannog da no kasjay. Imbag man ta nagsabat ta ditaw Dalmasya. Apay ka di manang toyang. Nadamag ko ka nalawan ti kinali dagiti agbirbirok iti kinabak ng iti masakupam. Adda ka din nasarakan da. Awan pa'y mat manang. Nalawan ti inabutan kan kinali da. Anya jay kunada apang ditikda ka naw. Jakman amo no anya day jay manang. Adamot ito do na no kwa. Inton kalyan dati into do na. Umalis ti ito do na manen. Agitudumot ako nam. Iso at tuduto daw. Adda into do na iti talon. Iso a kinalida. Idi kwan, iti sakaanan ti turod. Na, binantayam ka di ida nagkalay. Ang mga nuadda na alada, ngam di da kainikan. Kadwada mo't nila kay ko, no agkalida, manang toyang.
Ingka man kit di makigayom kadagiti agkalkali iti kinabak ng ijay ayan da Dalmasya, badong. Tapay ko mga inak makigayam kadakwada. Tapno alaan da kamot nga agkali iti kinabak ng anya ti amok ngay. No adda makaliyaw ket bumak ng tamag. Kaya't na nga ta kadwa. Ang mga no saan? Kasano amam ngay no di ka mapan? Mga laka iti basi nga ipasangum kadakwada. Ha? Awisem ida nga aginawm. At dangarod itid mo nga igatang ko iti basay? Ay adamot na batbati ijay naglakwak iti kalding kaw. Ikan ka at agumatang ka. Kalpasan na, mapan ka ijay pagkalkalyanda. Iyag mo nga rodin day tayo igatang ka o tayo nagumatangay. Aguray ka tairwar kaw. Inkabil ko ngaming ka dito'y ayan tibadaw. Nasao ni Marituyang agayem kanon ni Badong na dagiti agkalkali iti ayan ni Dalmasya. Amumat ni Badungan, napansiguro ijay atap numapan agambeng. Day, anya nga iti ambingan na kumaijay. No anya ti maala da ijay kapitana. Ay, mairaman nga ron ni Pari Badong no makaalad ha. Sapay ko ma, tapag sayatan ti iparano dakon kwa na. Saan apagdaksan? Day, anya apagdaksan ti kayat mo asawan. Saan ka di apagdaksan ti taktakken banog no awan maganap mo, kapitana? Ay, wunmut kit di Ang apay anaanos dalaunay nga agkalkali no awan mo't maalad ha. Ano sanda ti agkali, ta isumot ngamin tinaimula iti panunot da ang makakali danto. Ngam kaanon tungay amadanon da ita, enton lumagto ti bato. Kasano tinapanamba daw? Basit la basay, bisprin kami. Ingka ka di mo makikalay. Imbagak nga jay masakupan ti pagkalyan may. Adamot detektor da. Kalyan may, dagiti manamnama nga yan ti kinabaknang. Kaano kayo amang rugay? Untun bigat mo't lang. Dahita timbaga ti aking kukway ti detektor. Ay na. Agbalinta adun kendun niya no saan nga agmintay sa... Katuwa na. Agparamid tanto ti balay ta nga da swimming pool na. Ay na. Ay, nagmayatan. Adan tumula pala ng dagiti ko kumarit no matuloy. Maray, imakar kanumot ijay talon nyo dagiti agkalkali iti kinabaknang. Wen maray, di kay madanagan. Adan tubalato yaw no makaala kami iti kinabaknang. Ay! Bumaknang kanto nga rod, Maray. Bareng mapanawa mo ti kinamarigrigat. Ay nabayagan na pagpagkalak ti rigat ti biyag. Jay kumama magmag na akit adamang paypayong kanya. Ay! Ay unay kat day tamang paypayungan. Ay, jak pa'y inarapap nga adamang payong kanyak no magnaak. Ay agdumatamaray. Ngam naragsakak man. Tamadamati kalida ije masakupan may. Ang mga no di na kaminto am mo akas ko kumarim no baknang kanton Marituyang. Saan mo't saan kayo amalipatan kukumaray? Ay, nasaya at mo't no kasta, Maray. Ay, kunaklakit de, no inton bumaknang ka, kat di nakamton am mo. Kinaliyumot ti sakaanan ti turod, pare. Nungay agtudaw, ay amangan no agislay di ti masakupan yo. Ay, di kagdanag maray. Santo ang mapasamak day ta. Ay, masapul akitaam Ay, amangan no anya ti mapasamak kada kayo nagtudaw. Ay, amok tar aramidag maray. Tinas kain kat adda makalimi a kinabaknang. Saan adakas tagbirok iti kinabaknang? Angam kita emmet ati pan nakadadaal ti bangkag kantalon mo, pari badong. Nulakit adda makalimi. Saan akaw ngagtrabaho iti daga? Ipaubrak tulangan iti sa balay. Ay narigat ti mangnamnama, pare. Di mo pa mo no adda makaliyo no awan. Ay, di na man ublagan mare. Kakaiso na nga da detektor nga aramatin may. Ay ibagbagak laeng ti mabalin a mapasamak, pari badong.
Nay, apay akas laad da kasurun mo. Masuro na kitimbaga ni Kabadong nga umapalak ka no tagkalkali da iti kinabaknang kapitana. Nay, awan pailat nakalengam na nga ton ti porwada. Kasanunton ngay no makakali da. Saan ton angag diso ti saka da iti daga no makakali da kapitana? Ay, kita man lang nga agpaiso ti maaramidan ti arapaap. Agbilbilang dan itipiak adi pay napes saan ti itlog ako nada. Mas daawak nga rod ka dagi jay adwa. Simmabali mo ti ugali da kapitana. Ay, taga ano nga min aya dagi jay agang gannaet nga imay ditoy. Kabagyan sa kanumot ni Dalmacia, kapitana. Na, oh, dibimak nang kumangarudan ni Dalmacia. Ado ko man tinakali da kinabaknang. Tadamot detektor ti kabagyan na. Maray, umutang akman iti ado as soft drinks kan tinapay. Nayunampay iti karnay. Ay ngam adon ti utang mo, Maray. Agbayad ka pa'y nga umuna. Sakbay, apautangan ka manan. Igulpik to abayadan, numaala da badung kuti kinabaknang. Kasano, no di da makaala. Kasanon ti pagsakadak. Da nagmulaki din aya. Makaalad ako naktumad. Uray kita Ay narigatan, adon ti utang mo. Ingka umutang iti sa balay. Maalamin tulaang ti kalkalyenda, de kay kikan iti balataw. Uray dinak ikan iti balataw. Basta agbayad ka iti utang mo. Umanayon, Maray. Ha? Pumanawak man langaw, inak ijay bangay. Awan ti agpautang badong. Awan mat ilutok asidaan yung agkalkalay. Ay, nalawas, nakali may. Ada pa'y nagunag. Awan mo ti todo ti detektor. Tila maitod-todon sa mo day jalan daw. Uy nga rad. Adon ti utang ta. Kapo iti impakpakan. Kan pinagmerienda dagiti nagkalkalay. Saan kayo ka din nga kalay? Madistis mayang aruden dagiti kakadwa nagkalkalay. Sapay kinaliyo ti tambak ti talon ta. Kuna jay kadwayo asigurado nga adda ti itod-todo ti detektor. Ngam ulbud mo't alam daw. Kunak manupod no ti kunada detektor. Saan Mike? Kunak no kinabak ng laang ti itodo na. Saan magtapatilan sa? Naglati alam daw kun anya pay dita. Asaan mo't akinabak nang? Maray, saan mutan nga umay dito iteresenam ni Marituyang? Sinenter na siguro, dya imbagak, apanagot utang na. Ay, nagatidog ti utang na dito tersinak. Bayadan nanto kanon no makali dati kinabaknang. Saan mat nga rod asigurado no ada makali da? Dayta nga rod ti imbagak, Maray. Ay, awanin pagsakadak. Ay, nalawa kanon ka tinakali da ijay talon kan bangkag da. Kasano ko mga ada kinabaknang ijay? Dayta ti di da mapanunot. Imbag pa'y dyan nagmula da, ta sigurado nga adda mauray da. Ay may mayat pa'y amaray. Ita na ilumlumdan iti utang. Ay, wen nga rod Ay, una yan. Nairaman pa'y anagutangan da. Ita, awan pagsakada ko. Ay, una yan, Mare. Napaot mo't da ito'y atudo na. Ay, kalaat anagtudo iti napigsa ka nagpaot. Iso nga rod, Maray. Ado pa yung ti agayos kadagiti kanal. Ay, nusurutan ti danong tirengat ti daga. Awan papanan na, no di agragaay ti daga. Sapay kumaataawan agragaay di ti kabildatan. Kasi mo ti kabaranggayan. Ay, wen nga rod, Mare. Ay, no agragaay iti ngato. Ay, sigurado ang magaburan dagiti talon. At dapay katalon amabsang. Sayang. Ay, wen Amare. Ay, kumusta nga tamot ten dagiti talon? Ay, awan nga ta tinabsang. Wen no narga ay anang gabor iti talon ti kabaranggayan. Maamuan day ta no agsardang titudo, Mare. Ay, sos! Apin na ba daw? Ne,
agkungkung mato'y balayag. Ay, huwag nga raw. Ah. Kaslaging ginadmatay. Ay, Saus! Agkut-kutit to'y balay ta! Ay, rumortan san ba daw? Ay, Saus! Ang mga nuan niya ti mapasamak dito'y balay ta! Ay, katara sa man. Marbanday to'y balay ta. Ay, Saus! Ay, na! Yung paglaki din ta nakababatan ba daw? Ay, na! Ay, Saus! Marban ti balay ta ba daw? Jay, mat kinalkali, may tinagapon tirigay, tuyang. Ay, nagnangamin tinanong iti kinalkaliyaw. Iso aday jay, nagragayaw. Ay, pumanaw ta dito yun ah. Ang mga nulumawa tirigay, kat may raman tabay. At the evacuation center dito'y barangay hall. Isupay laang ati pagkamangan ta. Matanawam kasi day, tuyang. Nabsang tidakalatalon. Nagnatidanom iti kinalimi at hamba. Ginaburan yung agpaisaw, ngamlim mo kay tidagana. Iso asinurot tidanaw. Nargaay ka nga rudawn. Ay, pati dagiti kinalimi iti sakanan ti turot matanawan. Narga ay tingat buwan. Kit ginaburan da ti daduma at alaw. Ay, unay mo tan Diyos ka. Tay namnamaw na pagbaknangan. Rigat mo timpay na. Ay, laki dito yan. Nagaburan, kinabsang ti talon ta. Banog laki di daytay. Ay, una yan. Ala, umunagtan di ta barangay holtan eh. Naruso pa ka. Nay, da kayumot ka ba dong? Nanatuyang. Ay. Kasla kayumot na kuturan asya ko. Imbag tadak di barangay home. Siya ngamin ti on duty a barangay health worker. Ay, narga ay ti baba ti balay may. Naisurot ti balay may. Rimwar kami, nga oray madama ti tudo na itay. Apay anarga ay ti baba ti balayo. Saan ka di akinaliyo pay? Ay, huwag nga raw. Pati di talon may, kitnabsang. Ibagbaga ngamin ni Kapitan asaan nyo akalyon talumukay ti daga. Impilit yung tumot ngamin. Kunamot ngamin nga mong ter aramidam, kabadong. Ay, malamin kaming kinituyang ka. Umunog kami man dito evacuation center, ading ka. Silulok at evacuation center. Adamot danom kan paglutuan ijay. Mangidadang kayo iti danom. Taagkapi kayo. Saan tala ko man nga impakali ti aglawlaw ti sanikuata. Ita, narga ay kan nagaburan ka nga raud. Si kanto mga men. Kunam abumaknang ta. Ita, adata dito evacuation center. Ay, awan pa yun ti balay tatuyang. Kuna laki din no makabalay tay ti dakkel. Saan magayang? Ay, nga po iti ambisyon ta bumaknang. Di ta pinanpanunod ti bunga ti panakakali ti aglawlaw ti talon. Kan sa kaanan ti turad. Ay, sana kun nga agambisyon abumak nang iti apagdarikmat ba daw. Ay, kastakmut tuyang. Maditi agambisyon na bumaknang iti apagdarikmat. Ay, tatabadong ka na natoyang. Mayap kanuno ti kinabaknang kat pagbanugan. Saan agunudan iti apagdarikmat awagas. Ala sigay! Didan! Tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At damag ka no agparparang await liday ang ti kurbada kalsada iti batog ti dakkel apon ti kayo abaliti paray. Ha? Ada ka no aya? Adda ka no paray. Yay. Idi na minsan na rabe. Adda ka no limabas iyay. Guray ka man.
Apay, pare, mamati kamit lang ay iti white lady akong kunada. Ay, mamati ka pare. No, ado di tati agis istorya nga adda ka no nakita da, white lady. Ha? Hey, Oh? Jakla mamati iti dayta pare. Malaksid lang no sakti nakakita. Iso, mamati hey, ti salpag a parentingay. Saan ka no mamati ti white lady tuyang? Kano gistorya ka ngamin, akit tayo nakapapatay. Saan kat adagita white lady kas kadaan niya laditan? Apay, di ka mamatay iti dayta. Kasta kakidimot Amin laki nga ibagak kontraman. Tanya kumangay ti serbiday ta apag tak-tak-takam iti oras mo. Amapan itog tugawan di tangay istoryaan. Adda nga rod ka no ti white lady ngagparparang ijay. Naata inulit na. Ay, intaki din nagtrabaho yabang kagta. Bot-bot ngam lang ti bagbagay. Baka umang amin mo dayjay apare ba daw? Anya? Awan lakit, white lady, di mo pa na istoryain. Kaisumot ati kayat na. Idi siguro ang ada white lady. Agam no ita, awanin. Anya ti amom. Mga nagpaisumot nga da. Uray man no pod no nga ada white lady nga agparparang ija ayan ti balitay. Saan aparikot dayta para kanyak? Oh. Sa bagay, no saan dalakit di adangran ti tao. Wan Angam saan aday ta, ti istoryaan kumanibadong. Ta mataktak lang. Hawanin na. Oras sakit mataktakak meten amapan iji barangay hun. Nagkunamot kan ka nga da white lady, kabadong. Dahil dila kay magnaw, akaro ba tayo, maray? Anya? No lumabas na kano idi ijay, at damay sa babay ang nakabado iti puraw, ang nakatugaw iti sirok ti dakalabaliti ang nakatalikod, kin ati dog ti buk na. Ha? No maminsan, nakatakdar iti igid ti kalsada ang nakatalikod. Kasta? Ningay ko arog, no ada nakitkita na kasta. Ang mga no ilusyon mo lang dayta, tataba daw. Ilusyon? Anya nga ilusyon? Manon titawan ko achiptano dito yung barangay tayaw. Ngam awan pa'y nakitkita. Ay, nagpadaan nyo lang ni Uncle Mau. No di kay mamatay, siyak, mamatiak, 100% kwaraw. Amangan mo't no agpaiso ti ibagbaga ni kabadong, kwarog. Mala, Hey. bayan yaw. Padasag man ti lumabas ijay itirabe ay. Barang no da makita nga white lady. Naturod ka ano kasta? Paliiwak man ngagpaisaw no da white lady. Tanwad da, arme kao. Awan mo tiyag parang nga white lady, tataba daw. Saan siguro nagpakita ka da kayo kwaraw? Da kayo nga eh. At da ka din nagpakita ka da kayaw. Ay, Wayne, nakita ka din na minsan, arabe, kwaraw. Anya? Aw? Kung kunayo lang siguro dahi tataba daw. At dako naklangarudain. Tapno mamati ka, ulit-ulitam, ti mapanto agpaliw ijay. Marang maranam, ti panagparang na. Angkal, ito yung kun nga iparada ti tricycle ka. Dumusag ta di tawi. Ay, alang nga rod. Ay, magmagnata na. Umakan. Umasidag ta iti kurbada kalsada. Iti batog ti dakkel apun ti balite, angkal. Magnatakit din. Asi dugmet. Makitam ti makitkitak, angkal. Anya day jay aya. Nagdagsilsilaw a kandila iti asidag ti balite. Adamaan ni nagkuha nakabistida iti puraw. Kita mo. Ada white lady. Angkal, tumaray ka! Korang! Ay, urayan na! Wait for me! Benang!
Ay na! Ay, di ka pa nakadanon dito ridaw. Ngam at pokpokaw ka, intay. Pastor ka na kami ka ni Kwarog. Na. Oh my God! Ay, darasam Kwarog. Ay, apay aya, anyab na pasama. Mga noo may ti White Lady! Anya? Anya, nakakita dakwarog ken kapitan iti White Lady. Ay na, Mare. Kasta unay apartak ti tricycle ni Kwarog iti rabi adimanon iti paraangan ti balay. Idi kuan, agpokpokaw met ni Enteng. Anya, No kasta, pudno nga raw nga ada White Lady. Mas daawak nga rod. Pudnon samot nga nga ada White Lady nga agparparang. amangan met no adday di babae anatay ijay iti aksidente. Awan mo ti amok ada mag-akasta, marituyang. Sigurado nga agbutang dagiti kakalugaran tayo a lumabas iji abanda no kasta arabi ay. Guni-gunak sa hamatan iti nalaw sa butang ko iti rabi ay ang kail. Saan na Kwarog? Di ka gurgurigor. Umay ka Kwarog, di ka agbatbati. Ang kail. Umadani man inti sardam. Inton kwan. Rumabi into manain. Ay, guri-gurak nga talaga ng kail. Para lang dayjay. Gurigor kan. Kasanaw. Feelings ko iti rabi ay. Nakaangkas ti White Lady ti tricycle kaw. Timayab sa amat na nagraman kararwak gapu iti butang kaw. Kasanon nga iti panagrundayo ita arabi Kwarog. Naglanganak may langang kail. Sa nabalay tadamot dagiti kakadwak. Isudan ti mapan nagrunda. Dahito'y katirigan na numaminsan. Salitkit diti kastoy abyan. Mamati ka ba't siguro kanya akong paray? Palikot kulakit nga raw mabutangan ni Kwarog nga agrunda. Ay kataramid ang mami nakabailam kas kapitan paray. Anya? Mga ramid ka iti pamayan. Tapno mapapanaw da ita White Lady. Nagparparang iti igit ti kalsada dito'y masakupan ti barangay. Tangay si ka ti kapitan. Masapul ang naturad ka paray. Mapan mo ka sarita. Tapno pumanawan dito'y lugar tayo. Kit saan nga agparparang. Apay, ada kastamot aya, akasaritam ti White Lady. Anya ka din ti mapaspasamak ken ka ba daw? Abay ito yan. Kas kalag mo yung agkatkatawang agmaymaysa. Ay panawan nakman dito. Kaya't kung nga ipapasita, ipanagkatawak. Sumargang ka kunanay! Kano pa'y anang rugidet? Ayagtal na ka magkunagmay. Sana ngagmauyong. Makakatawag lang kadakwaraw kin para inteng dirabay. Ay, amukan pa daw. Sikatin ang loko kadakwarog ken kapitan idirabe niya. Ayagtal na ka man. Sasawom mo dita. Balbalaagan ka ba daw? Isardeng mo day nga aramin mo. No di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya. Pero warak ita arabi ibanang. Ta kadwaak dagiti tanaw da mapanagronda. Di ka mabutang. Ang mga nada makita yo a White Lady. Saanan? Nagpakita pa ti White Lady. Ay tiliwak ah. Saan arumbang amapankit di agparang-parang kadagiti lumabas at tao? Ay, ado ti agbutang. Angam no siya, naturidak unay. Aday ta, nasindya kong ti kandila. Itugkal ko dito'y igit ti kurbada kalsada. Kalpasan na, isuot ka ti puraw abistida ni Tuyang. Sakto agabungot iti nangisay. Dito yakaw ngagtakder. Kampay day. May sak a White Lady. Sige ka kayo. Magnatayo lang ta dito. Dito ka. Uwan, kapitan. Dagijay dan na parintay. Hagturong dan ditaw. Ay, agpustuwa ka na yung bag. Tabut-but ngag ida. Kapitan. Agsagdan kayo.
Heh, bakit? Kanyo, Dayjo. The white lady ang makikita. Dayjo man, oh. Ayan na. Aywan. Ay, sinalbagkit di dayta white lady. Nakanayon nga agparparang dita. Anya, iti aramidan tayo, Kapitan. Magpidot ka man iti bingkol ta, barsakan tayo dayta white lady. Kita man no, niya ti mapasamak. Sige, Kapitan. Oh, kakadwa. Agpidot kayo iti barsak tayo iti white lady. Barsakan tayo man. Oh, sige. Tulungan ka! Yay! Nagsaot yung white lady? Lalaki ba? Lalaki. Sa akin ni Badaw! Ha? Sak ni Badaw! Hey! Hey! Asit na tayo. Hey! Pare ba daw? Uy, pare! Sa tayo! Ay, kasyanda ka! Anday ko! Kar aramidem dito iti kastoy nga oras ti rabi ay. Kimat nga Apa nga da ka dito? Si kagayam tagpampamarang a white lady ka nakangis-ngisit ka. Anday ka! Anday, nagsakit na giti tama ti Bato, pare! Ay, basol mo. Nagkunangamin kan ka akas dek ti aramidem. Laklakayan ka. Ngam day talamang lukloko ti aramidang. Urayak la naggurigaw ka po iti aramid mau. Ay, pangasyo ipandak ko ba iti ospital? Ay, nagsakitan ti bagbagik ka nagiti tama ti Batbataw. Ay, sige ko raw. Ano sa nyo man, taipan nyo ni pare ba daw i ospital? Anya? Sakti mang ipan? Naggurigurak lang arudan ka po iti aramid na. Ipan ko pa ilay di ospital. Makitam, limit litum ti bagim. Gapoy ti panang batudakan ka. Ay, agyaman tayo may nakinita dito ospital tuyang. Kinapudno na, danda ni Jack kayat ti umay. Ngamain masurunakan ka. Anya? Kuna lang arud idikan kan, adi ka agar aramay, no di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya nga itinaramid mau. Ay, yak pagarapon nga minabar sa akin dak iti batutuyang. Jakla pagarupan. Animat gayam pari badong tagpampambarang a white lady. Ijay igid ti kalsada. Ay, mas dawak Awan matswildo na ang mga ramid iti kasjay kuma. Ay, kasimot ni pari badong abinarbarsakyo iti bato. Ay, basol na. Nagkunang amin nga ramidan na ti kasjay. Oh. Ay, amok akayat laang ni pari badong ti bumales. Gapo kadagiti imbagam idikon kwa na, adi ka mamati iti white lady. Ay, una niya. Kasla-kas tama ti mapampanunot ko, dunga. Ay, nagadukit din aya at ilar aramidan ti tao dito'y lubong. Ay, talagamit. Ay, makapakatawa ang makapasuron. Anusam nga rod nga ipakaawat ka ni pari badong. Pudno, anawaya tayo nga agaramid iti kay kayat tayo. Ngam, adalat tamot makuna alimitasyon para kadagita abambanag. Nakaawid ka mo't gaya mon ka ba dong? Oh, kumusta kan nga ay? Ay, nasaya at matan maray. Naimbaga ka. Dandanikan. Naimbag tabataw. Saan abala? Ay, naimbag nga raw. Tasaan da ka pinaltugan da pare inting maray. Nagyaman kayaw, tatabadaw. Tawanak iti day di arabi eh. Tanuad daak. Sigurado akakasi kayo kanya. Waraw. Nga mga nuaging gaita, kat saan ka pa ilang nga makapagna. Naimbag ta naagasan na, dagiti dunor mo pare ba daw? Ay, uwan paray. Kitagyaman akmanan iti panangipan nyo kanyak iti ospital. Katwan mo ta. Anya ngay nga raw. Ay, pakawanan na kumaa paray. Ay, dumawat ka iti pamakawan kanyak. Kalpasan na. Agaramid kan tumanan iti Jack Gusto. Kasta? Ay, saan nila paray. Nadidigra akmat tayo. Ikaray, agbalbaliw akon paray. Very good no kasta. Basta tong palamday ta akarim. Walang problema sa akin. Ay natatabadong. Saan ngamin nga ang angaw tinaramid yo? Ala, sapay la ko mga rod, tadi yun ul-ulitan.
Alasigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.